Omunyabaragiro kandi owabireho minisita w'entunguka z'endembo Abana Tobamanya yirukangirira abeegi b'ishomero rya Kagongi SS kandi aba bashagikire na packets runana za sanitary pads. Ogagarukire yakwatiraho n'abeegi mukaaga batari kwebasa okubashashurira school fees. Nabwo icyo mwana ogwe nayenda asome atine bikumuteganiza mbwene obwire bw'okuhika bw'okuza mu nshonga osanga omwana yayosa osanga omwana nayetina osanga omwana atine confidence mbwene twagira ngu aba St. Paul's Kagongi katubahe confidence so gatabwire bwabo bahika bagume nibija y'ishomero kandi bakwepanka kandi bine confidence. Omuhwezi wa mukuru w'ishomero Judith Natkunda hamwe n'abeegi basimira obuhwezi obubahirwe. Omwana w'omushiki kumuteekateekaho kumuhereza sanitary pads n'ekintu kikuru munonga ahabw'okuba emirundi mingi obundi abaana tibagamba stories zaabo konka amazima garugo abaana bamwe nibarema n'okwija ishomero ahabw'okugira ngu yaza omu micwe kandi tayine nangwa n'ekyokukozesa. Ndina kutambula omu bantu kandi ntiina n'okuza mu exercises I'm very happy to pads. We are winning the car and we get a lot of programs. Omuringo nigwo gumwe tubamanya tayayira amashomero agandi gatari gamwe na gamwe muri Kashara kandi oku nayasigire yashashurira abeegi mukaaga abatari kwebasa. Mbwene mu foundation ejo tuyiramu esente tubagira ngu katuzihere abaana abaine amagezi abakuruga omu senior 3 bakuza omu 4 haza biine obuzibu bw'okutunga sente kigendererwa n'okwenda ngu baconcentrating amashomo gaabo biheyo grade nungi. Izo niyo binteganisa nkatanaza kufika mu mwanya bali banashimira okushangana na sikuzi na batamukono sakushobora ogu nagira ngu nakora ekyahabwa kugira ngu amashomero mingi omu kyanga eki gakiri kubi. Aha bwa TV West ndi Era Akiza na Ram Edwin.